September ni somni pakhat thotan ni ania midangtana malsomna ni hi tunlaya chuan a harlo khop mai mi kan biakin hlataka tanga biakte mas regular taka vote hi alo tangka in midangten kan laka rinna an ngatin faklo po aol samlai takani Mizoram min September ni somni thlenga rivei mu chua to zongjong hi sangkhat zanga somriat le panga ania heng confirm case kan nei to zinga tang hian mipa sangkhat zathum pani le meichia zani somriat pathum ani dam chuak sangkhat pani anum towa tuna rivei kan kolmek zat chu zanga somriat le pathum ani Kolasip district kha Ahma Khan rivei mek zat asangfal viawa tundin huna ero discharge chuatir antam lea active case Kolasip district in ankol mek zathi somni pania atlan hiam towa Lunglei district lam ansang chaudewa Mizoram district krang-kranga lunglei hi rivei ngalama panhina nin active case somli panhi annei ani Aizawl district alasangfal lea zali somsari pathum active case anlaoma Khozol le Champhai district ate active case pakhat ve annei meka Mizoram district tina rivei mek kannei kimtheu ani Nimin Khan rivei muchua thar pasari anoma hengte hi RT-PCR ZMC a pali muchuania rapid antigen test a mamita tangin pakhat muchuania Trunata test Longtlai district atangin panni ania Longtlai positive muchua tharta hi Border Road Organization athok quarantine lai mekte ani tichuan nimin September ni somnia test nei zongjong PT-PCR Trunat le rapid antigen manga test hi avain mi sangkhat zali somruk pakua ani PT-PCR test mi pali tahi positive contact te ania mamit district a positive thar hi quarantine lai ani em ponchian ani lo boka community a inkai chon anga pomthei ani tu emti chu kan mithiam te soifiatan da taila mase community transmission a omto anga ngaya fimkhur a fu berri ome Chanchin thar danga beng lo chitranila voin September ni somni pakhat chomhadar som pakhat Rick Marset Khan Z News chuan Rafale fighter aircraft chu Su-30 le Tejas fighter te ral matonga trangjok tura anpokir nuwa India in China PLA te chetvel dan en thli thlai turin Ladakh chevel LSC naivaya antho quality rang thau aniti antar langa Rafale fighter te hi Chinese fighter hole Chinese military movement vel and thai turin atir chuak ani Rafale fighter anu le tir khan left party lam chuan engwangin nge mantlak le silo tur sum tam tak sengin Modi sarkar hian leitin parliament ale social network lama ansoi tam hlea mase tuna hian ral matonga da ai chuan a surveillance system te man tangkai adu jok wang ani ti achiangin a hriata Znews hian Antarlan danin Indian Army 10 point poimo berber tlang chungjol paruklai Ladakh chevela hian anob betin anin bun het letoa Rafale fighter hian an zirchianna atanga alan danin China PLA lam hian chet tho tumna dang an nei rilonin an thria mase hetianga Indian Air Force 10 Rafale aircraft an thlo quality rangchan hi ministry lamatangin high alert an mu awang nin tarlan ani Voin September ni somni pakhat khan Corp Commander level in biakna an nei ni in tarlan ani boka border tension ti niam dan tur an soi hodon ni in antarlang The Economic Times chuan Eastern Ladakh sector a China side lam chusul maldom huna Corp Commander level in biakna hi an nei dona China le India lam atangin mi panga ve he in biakna hian antel dona External Affairs Ministry atangin Joint Secretary Navin Srivastava po ateldon in antarlang ani the print chuan hein biakna hi joint talk ani don in antarlang ve thunga military le diplomatic te ahu howa in biakna ani dona India le China lamatang hian sarkar mi poimo antel ve don ti antarlanga hetianga anin biak voi khatna tur ania India hian China chu in nukir turin anoranga ai nukir nuwa India in nukir na akalpui veteran ti hi anthuken turber ania tukin jing dar kwale minute somthum khan in biak na hi neitran tura ruam man ania
mase in biak na thu chuak hi chanjin buat sailai voin tlai dar nga thleng kha chuan hriat thei alani lawa meeting hi anla nei mek niin a hriat Arunachal lam boruak kha inralrin angai thua alat pek anni mai chau niin a hriata PLA te patrolling anti punawang khan Indian Army lam anin ralring hal deuh maya mase PLA lam hian malak na thar an nei ri lem lo niin a hriat Arunachal hi minchu puitu hi rampahni anoma rampakhat jok chu kan chiang viawa rampakhat jok hi kanrin lo deuh anni karing Arunachal state khothang lama hian monpa nam an cheng tambera tani nam hian alailum lam an lua thunga tai namte khochak lama an cheng boka chimlama naga namte an cheng bok ani heng zongjong hi People's Republic of China hian karam tin aklema claim na bertu ania mase India ram chunga rinlu ania wangin India hian ahum haltlat thung anni baka hian Republic of China in kanram ani antivebok ramhing in ang thuak ania mase in halberjing ami anni riome People's Republic of China tia anlam hian tuna Xi Jinping a rorel na mun China soina hi ania mainland tin anmani hian anin soibok thrina aram lo ni thin bung thrang thrang te zom khom tu ber ram anni na le abul pui ber anni zia anin soina po ani mai thai ti chuan Republic of China ti ani chuan Taiwan ram soina ani kan ngai tuana tizawatan karon soikwal tanual ani chuti ni chuan Taiwan pon Arunachal hi anram chunga angai ve thauti na ani mela mase Taiwan hian aklem om thom hi hriat alani ngai lova India laka hian chu boizui atum lem lo bok ni in a hriat ani hetianga India le China inkar ha boi viau lai le in biak na an nei zak zak reng lai in Taiwan lama China hian tha a tho zui zela a thenom Taiwan thlerkar hi mainland rural an hoya nuklut turin military power man a hrelauti a puang dum mai Taiwan mi pui anral khelna sa hlea international force te chawna lian tak ania China in kanram minchu pui atum mekna hian khovel danom zongjong a bo che 5 vekani antia dangchat tur hian khovel hian tha tholoma se kan himna turin le Taiwan ram veng him turin ke kan pen zel don ani antia khovel pum huapa tangrual thaila anni hlom silo Russia le America superpower panhitela Syria le Mediterranean Sea lama anin epkhur rangmai boxia wayon chuan voin chanudar khatvel khan China chu dan bo chia achet na zongjong dangchat tur hian tun hi hunram chang ber ani tin Taiwan chuan thu chua an siam ani ti antar langa voi tam tak Taiwan ringot po hi minron ti buain kanram chung van boruaka a fighter te Beijing hian aron tho kwaltira tuipui lama po har satna anron siam ranga international law zapana neimi alole dan engkim jana nei lovin Hong Kong mi pui chunga ro arel boka British nena anin remna thuthlung nasatakin abo chechungin khovel hian aen liama human right violation lian tak Hong Kong khopuya an thentira mi puite digna chanvo chu sakin dan lowangin Hong Kong media te athu nei na hnuaya ada hei hi khovelin amhua mase an thlir liam mai ani ati Twitter lama chuan tunlaya China in buaina athlen dodala ke pen chuak turin ram thrang te somna le norna anasa hlea UN hnuaya Geneva Convention in omzia anei tolova palzutin poisak a hlolova mase UNO chuan ngoi rangin athira international law le order zongjong po China hian abo chalui zela chuti chungchuan UNO hian athir liam mai ani anti mase kansoi tongin UNO hi o chua thaidin hmuna adinglo US le France antang duna Russia hi America ebzongin ading tlata America laka lungoi lo China hian Russia on lama piang athop zelboka veto power nei ram pali ta hi anin eplat awang hian engthumum ma hi hanron vorchuak lawang ti hi achiang rang ani khovel superpower ram pathum te in epna kara hian ramro pui dangte point o anchu athangam lova president lano pangtak mai kumsang khajakwa somsari pasari December tha piang France president Emmanuel Macron chuan US anthlop thu huaisen takin aron puanga
Germany Chancellor Angela Merkel point US an thop thu apuang ve to bok ram hausa le thil ti thai ve ve ania special na deuh mai an nei ve bok Germany hi silai siam lama khovela atuka silai thra siam chuak nem anom lo mai thai France nam huai sen tak mai ania khovel sipaya hian atam lama sang lo ma se sipai traber ta jingami ania fighter le silai siam chu konga anchung nung hlebok Europe ramzinga ramlian ber ania hetilai hian UK Prime Minister Boris Johnson chuan karkalta mai khan US athop thu apuang ve ta boka khovela military lama chakram palina India in athop lat bok Australia in athop thu an puanna arai toa Japan technology lama sang tak point US athop sareng to boka analyst ten an compare na chuan heng ramtang role intel khom te hian Russia le China an machon atul mai thaini in an soya BBC war analyst ta chuan khoi muna po in dauna hi achuak thut thai renga Mediterranean Sea lama te South China Sea te India le China boina LSC te le Iran Turkey le Syria te hian in dauna chokchuak thut thai turingin in epna anasarenga ni antia khoi mun bera po hian achuak ani chuan in do pui pathumna niem lo ma se ram tam tak akang kai dona Russia le China hi tundin huna in betrawak lo ma sela China thopna adong ani chuan Russia hian apuilet ngein an ringbok ti chuan Russia le China puitur hian Turkey Iran Pakistan Syria le Middle East ram tamjok an ron chet chua an ring US le France puitur hian kan soitak Germany UK Australia le India baka Middle East atangin Israel United Arab Emirates South Africa Japan le European Union le NATO member ram tamjok te an an ringbok EU le NATO member ram te hian US an thop chan tur lian tak awma Turkey in Greece tuipui achu pui chungchanga European Union le NATO hian Greece chan turin le an boruak ti dai turin an sipai an tirlu treu toa mase an mani ebjong in Russia hi aron in thro sameka chuan Turkey boruak ati dai thailowa Russia in dolong te tirlu an nibok hei hi NATO le EU zalona lian tak ania Russia thop turin ke an pen don lawa US nen Mediterranean Sea hian NATO le EU hi an thok ho mek ani US presidential election race lam lo thir le lokila voin September ni som ni pakhat chonhudar ni vel khan DNA chuan US Paul Tharber nimin khan ti chu ani ti thu antar langa hei hi Florida le Texas state a poll result ani Florida state a hian Democrat Party presidential candidate Joe Biden chuan vote za pani 2% in nena achanga Texas state a Republican Party presidential candidate President Donald Trump chuan vote za pani 2% thovin nena achang ve thungbok ti chuan state som pahnia anin beimek na hmuna hian mipui ngai dan lak khomna Paul khai khomna hianin Joe Biden hianin 51% muin Donald Trump hian 45% amhumeka Trump hian anai to hlea CNN chuan nimin lama khan engwangin nge Biden hian Trump hi November tha achem bawang tin appoint mu chiat dan tur antar langa heng Georgia Ohio Iowa le Texas ate hian fair taka campaign kalpui ani chuan Trump hian nena achang lawang antia nimin khachuan 51-44 in Joe Biden hian ma alathruaya mase CBS in nimin tlai lama result thar anti chua hian CNN hian an thirlokna adik lozia alanga Texas a chuan nena Trump hian achang chiang hle CBS hian total poll a hian Texas hi anla chiar tel lawa Florida state an chiar tel to thunga Texas result nen hian chuan 51-46 ani to ome khati jongkha tuntumatan chuan nile phot sela chanchin thar da tam lutuk lovin tunlai boina chungchanga mithiam ta thirna rang karon da tam deuh hlek ani